Turističko naselje Mrzlin grad smješteno je u Korenici, ispod prekrasnih planinskih vrhova Gole Plješevice i Mrsinj. Priča je ovo o savršenom mjestu za odmor, uživanje u autohtonim domaćim gastrospecijalitetima. Mrzlin grad svoju priču započinje prije 17 godina kad su supružnici Sonja i Branko Sokač odlučili preurediti jednu staru kuću za pansionski smještaj. Danas ovaj kompleks ima 44 ležaja, novoizgrađenu kuću s bazenom, a tu je i restoran La Ursula. Šef Ivan Martinović kreira jela zbog kojih ćete se u Mrzlin grad sigurno vratiti. Ovdje nema klasičnog jelovnika. U ponudi su jela za koja su osigurane svježe namirnice od lokalnih dobavljača. Možete birati između svega nekoliko jela, ali to su specijaliteti koji će vas oduševiti. Mrzlin grad kao i restoran La Ursula prepoznati su baš po tom jedinstvenom jelovniku od strane brojnih domaćih i inozemnih posjetitelja koji im se konstantno vraćaju. U La Ursuli ćete uvijek moći kušati jela od divljači, jer vlasnici su strastveni lovci, ali i dimljenu mariniranu pastrvu te pršut od medvjeda. Tu su još i lički sir, domaći kruh, štruca od divljači i prepeličjih jaja u tijestu, koljenica od divlje svinje. U La Ursuli i gastro ponuda predstavlja poveznicu s likom. No, posjetitelji se ovdje vraćaju i zbog prirode, savršenog mira, opuštanja, ali i aktivnosti. Ovdje možete planinariti, voziti bicikl, šetati se ili posjetiti Plitvička jezera, koja su od Mrzlin grada udaljena svega 15 km. Dakle, krenete li na put prema moru ili ste tek u prolazu Likom, planirate li izlet preko vikenda, dođite u Mrzlin grad. Ovdje ćete vidjeti da Lika ima puno toga za ponuditi. I što je najvažnije, uz ljubazne domaćine i odličnu gastro ponudu, u Mrzlin gradu ćete uživati i sigurno se ponovno vratiti.